Kwezi wananyangu maraya ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni sirenga mrongonu hal jina langu bidhati na hal jina langu kamba mimi mwana mkomori na dola harmishwa shanzuani. Ni mwambieni ya maoneo yangu suiti ya publication ya dekret za tolwa na yezi iliyoleo Komor zalekiana na grâce présidentielle à l'occasion ya umaha hamsini wa independence ya dawla ya Komor. Wananyangu wa Komori, wananyangu maranya wa Komori vonti kawde munki yao titom titiani wa muhumwambiani bana zinsikitisha zirudi zinhodzo maana leo yini rakulinda wasu wa Komori hasota nwasi wanaikao rizwa la harma shanzuani au wasu wanaikao wasu wa Komori riwani liyao Komori ya usawa na Komori ya uvamoja na Komori ya amani na Komori kao mkomori ahimona mnyao mkomori ajuwe mba wasu wa Komori ronti pia ajambie njema ya himpara mkomori mnyawe yo ghairi ya para wa Komori ronti pia na mbi ya para mkomori wangina mtwa yeleo mbana zile ziri para wasu ronti pia nisivenza ni mjideni mbana vozi isuku yandi skatrenge mrongo vana humjidani mrongo zani nimbe ni india ghairi na hushemeleza na humia ambane wawika wo wana signature Komor unu maha hamsini nyangurarenge istiklali yetu ya Komori vawananyeka wo waharma zinyumba za shidza vawananyeka wo wala waharma jisi washikaode shiso shangazija wafanya hala tuizikao au watuhumulwa au wangi waligiti la hala tuizikao do wakwangi wazona wa Komori wasalia la maswa yangina beijali ya hukamba wasi wanzuani dirabaki ambane kakula wanyawo wahimoira na wambiana maftola grâce présidentielle wo feresha na malagoni wo feresha na shimuji wo feresha na shisiwa na wasalia be wasi dirabaki wo harma izingwe zaishiva shayezi mbovu inikao de ili Komori iremao udziro na wanidi na uhusuda wasu wanzuani rakarshamele zamba almurduniar simia vuviri indivani vuviri suku nyengi na mautukufu mengi na sisijwe zangina na zangina va wa Komori ikao wabuliwa de yo janlia mbevua yo nyovandre yo janlia hukamba ne tujuru walerilinra ombe lazima wabuliwa morde namna wanya wabuliwa woka wabuliwa maana yo anyesa amba wasi wanzuani yezini ni ya usharisha utahaitai manise wa Komori wanzuani na Komori wangina maana yeziaza liyele wa huka kavasi nzia ya huka mbane parohana ntongo yiwa saidie fikira kati huka watie umani wa shinzuani na ungazija ile itongese mwana mzuani ala wanzuani na mwana mgazija ala wangazija wamanhana namna ikao suku yangina ulalo ngazija adale mbazali harma yezi ya shukungufi ya upewire nraombi wanya wangina daja memba wantu walolo hule wale wangazija na ami mgazija na alo hule wale wanzuani na alo wasirilo hunu waswanzuani vavu lazimu riengana shishtiwa na shishtiwa watukufu kwezi nisimia wananyangu wa Komori ristoparo dumba harma ipieji ya utaharmanisi wa shishtiwa na shishtiwa ikesibaliza wasuhuregia rangese wa Komori rimrengeni mazahidi monsi pia rimwambieni bazimbizika oderendro ozo na yezini na wawe ikao waharme opposition ini bewa beneficie zinjema za yezini risiwa mia na huwa tafadhali na huambia mba walawe wabuwe hanyo lewo watojwa kele baruani sirongo so asota ndo siasa wode Janfari vice president wode Shakuru wode tiji na wangina wantu ikao wao wantu wa siasa wabuli wa vana wanzuani wabakishivani muhime mrengezi mikrozini mshemeleze mba almurdunia ntongweni sirisa wasu wangazijari buliwa mana ntinua na nyatu wanzuani ika wabuliwa mana na ika baruani mana na ika Janfari mana na ika tosha leo winu wapara utukufunu waja wabuliwa leo na wangina kamsihi mamarongoma wanambulia wanzuani
itotongesa waswanzuani wasalia rielewe mbana muyelewa mbane shile musifanye na shwanyu be monsi pia maharma patengwe moja muyelewa mbazini ziri parao kasimtambishani nisamini basimtambishani bene ika kamsima mwastamuka isijali yake madekaisi la lazima ajohima arongo mane manala wanzuani ile vla mgazi jangi na rongo manti ni kesa rongo tongo liva basanyisa abavavo atati unzuani na ungazija iva watati problemu na mtafadhali thumma mtafadhali nisihumia Monsieur Barouani hazi dhamana zikaodolo nazo na Janfari en tant que vice-président wa Komori na washakuru na uangazija ikawomonti pia mbeneficie i grâce présidentielle ono ya huka manyo angazija betuka manyo ntro siasa na muhime mshemeleje ba almurdunia na mbulie wanzuani bezini sirisa mana insini mtamu ivele vanu ikao vantiza ngina zainra abakarsim ya mungura wasuli Komora wasuli jaradayelo babo wallahi l'azim nsana ngese bana leo yini grâce présidentielle zitolo harma janbindi janbi hanra wa wantu ikao worongola mane makonda wantu akakondanewa harma deli za droit commun wandu wanu kaba ibimbuza ibimbo muogo awafanya tabia yatongo kama yeye kali kena ndonga siasa 38 de wabuliwa harma shito shangazija tusurongo mba wao ngazija de wabuliwa harma wantu ikao do harma shiva shangazija vubuliwa 15 wa wantu wao mtu akafungwa miezi 6 au mwaha au kadha wabuliwa harma shisiwa shanzuani vubuliwa na wamali waili wadu wanu warongolo mana wantu wakakondanewa harma kadri ya procédure judiciaire ya délit de droit commun umgazija umoja akabaki harma zideli za shisiasa zikao zirumilwa na cour suprême cour unirolo cour de sûreté de tosha johari mana harma cour de sûreté ni sinzawa vuheya janibi za procès mbili va procès kao yorongolo cour de sûreté be déstabilisation politique wa wantu wangi ho giti vutu de lontongo wangi wa au watumi lontongo au wangi wa mavata ntrambo fa imma wao wantu ikao watuhumulo au wa juge wa harma kadri kama wambilo mba wakota ufanishe déstabilisation ya daula i cour de sûreté uyo i traite dossier yangi na ikao yo de dossier ya citoyenneté économique ikao ifungu wa Komori mengonu mwao va wangazija waili wode député Sidi na Mamadou vana wanzuani wararu leweni ne kalfahamu langu la jema ne wode Ahmad Abdallah Muhammad Sambi wode Satari na uno ambassadori Deni ambassadeur Zubair harma mkabala woho wa isurete mkabala woho kavasi mtrikao agrasiewa Mamadou kagrasiewa Sidi kagrasiewa zizo kweli na wao wangazija fa ima itafauti iliyo baina yao ya watu wao na Sambi na Zubere na Satari na Zubere wao wa Faransa hunu no Zubere mkinaru mansi yangi na Afriki Satari wao a Faransa hunu Mamadou a Faransa hunu Sidi a Faransa hunu Sambi dalio harama shida shaishiva shilio baisha ukia mtu ufungwa baisha wa mwenze be ufungwa mane zifungo zao kasuru so wafanya zo zikao hao kusijwa enda vontu utawende zondo ngusikitishao fa imma waweka udi wafungwa audio sur le terrain notamment de Sambi aharma ishiva shidiro wala Sambi kabulwa rizi shuhudia wasi aba kabla e procès Mamadou vubulwa nzia aruhusula la wa Komor ajahun inzia yo kabulwa mananya wangina Sambi aiparana jau awasili mwenze vavonta androngo wemba harma kote yo vavo vadhulma mana Sambi ashivani na waikasi kasina nafasi ilio bana Mamadou anai Faransa on a toujours à déplacer un rivan ou garde du nord ou un rivan vagina ou kada Sidi a toujours à déplacer un baisha ukia c'est une liberté ilio bana ya harma u ziviri mana ka toujours un rivan vagina mkinuka wa arete wasuku zongo sikitishao deka wasema zivani urde halle vulu wananya urde Satari na Zubere abakawasi waja ukomori harma ishiva boa mwenze Sambi dalio harma aljudi na alami ya ishiva shinishilo Komori mana taupara leweni waida insho harma ishiva shilo Komori hazizo kwa hizo tukufu mkabala wa iprose moja ya wawe ikaode ni zirongo mane destabilisation politique kavasi mngazija umoja alioshivani na uakabaki nisimfereshe ya leo de tosha
mana ntsaan tofautisha ntongo kakula mtu tutolo shivani kaza lamba favor mana wa mgazja wami kaisi volo mtu kiwa na dhulma nisimferesha mtu hivyo apara iukae balawa mwenze aje anda aone waje mazahe awapare nafasi yahe namna ikao aregezewa yurdi wasosa jerlo nazo bavo tisi mengol mao warongo bakola zimtosha bakiar mazingwe mana vanzono bakiar mazingwe no sahar mao warongo wao ambavo wakomori wangazija watolo harma zingwe isilazimu na uwanzuani watolo harma izingwe zizo salami akondanewa harma prose ya Medina Arifidina Artaji akondanewa harma prose ya Medina na wangina waliombana wakondanewa harma prose za ntongo zangina zalikena na siasa wantu wao ta umoja leo kawatolwa maana wao wanzuani di maana kawatolwa leo yinini mwambio novan kavasi mngazija umoja aliomba akondanewa harma prose ya cour de sûreté yale kiana na déstabilisation politique amba a mwenze ashivani toshada kabaki na yaka harma wewe wa Faransa hunu be akakondanewa par contumace leo yini apara ishukurwa na ihimida ya ukaba abuliwa miongoni mwa wao ikao de waparas grâce présidentielle abuliwa risimfereshia tosha na famille zae maana wewe mwananya wa mbwana urdalo wasirilo wananya wa mbwana be imana tosha abuliwa ya kotimi za vustoparoka mtu washingazi jakashivani hata sababu de siasa za destabilisation politique wasi wanzuani de rilio shivani range se waombana quelque soit zorono maslaha harfanya unsijuvani risisi fanya na humwambia maonyo wanzuani msizi ya harma ntongo yova fanya zorono maslaha yode mana na rongo wa mkaisi ni shukuri ya na wao ikao mengoni mao tu famise Ibrahim Timono vojana fanya déclaration encore davantage ya hushemele zamba warongo ya makalima utawa reconcilier insi na waya kisamanyise na waya dunga manzi na zitendwa mana zitendwa de wayhutaha sambi na salamina watu wafungwa na procès politique watolwa shivani tongonimi ya oleovan nisimtsaade wao waliomba wao wa siasa watafadhali wa formule warongo mbali mordunia ntongo kana kiasi tobia zinizenda ntijuvani musiriske mprecipitate insini harama tambuzikao amwenke zo calcul masifanya wenyewe mwajambia mamsisi fanya halini mana mustunga mutahe muanise manise mzuani na mgazija ile mranverse ordre ye ihuka mbava wantu walo harma yeze shukungufi vanantu kawasi mjomfanye baringi harma miharbati ya mtu iliombana wae mngazija na fulani mzuani na mwezi mwa tornaji kama mgavenze fanaudhu billahi min shari dhalika ristoparo wasu ila majarada mordeyo ni sana mbie encore une fois ndrege ni mwambie Barwani ni mwambie Shakur ni mwambie Sasti ni mwambie na kakula waliomba wae mngazija a beneficier i decret mana wae mngazija kavasi mtu a beneficier au decret présidentiel ya grâce amba mana devo iliomba wae ile katongia siasa wa siasa réconcilier non asito wangazija ile a renforcer ikan ya ingazija ajambie mbana uvandreonu hunu tisina wantu wale na umani na wami sababu siasa mana wanajemaza wafungwa par contre uvandrole hule dinamidi yao tampaka vula oroho nisimwambia mbal mordonia nsijuvavo mwezi Mungu na arnaji besukuito kaomba fanaudhu billahi min shari dhalika mwezi Mungu narpo ina alshari vujiri ntongo bafunda Ahmad Abdallah Muhammad Sambi au mwana nyangina mkomori hasotan waifund Sambi vumpara ntongo zulu makarsimi ya Mungu za mpara za hutazi mtoli menguni haramwe shiva shwalio kavasi mtu atwaleza umzuanu wangina amba ile ijiri beitoelewa amba devolio mbasambi wae akamzuani darinro zimbizile na wangazija watu la mazivani yode mana ni mia watu wa siasa ni mwambe mana mtafadhali muhime mshemeleze iskema mpaka kaisi volomba wae mzuani da lazimu akoze na ikawa mzuani kawabulu wa shivani ahime vana shemeleze kakula mtu ajona wewe wa siasa ajamba bana projet nation ana projet utaendesema mbeli masiwa isim lazima ahime ashemeleje arongo ba almurdunia zinti yake mahirua ziva vo wanyu wanafiki wanyu madhalimu wanyu maanidi muhadisi na wajemazanyu muambia wamrende nizinjema murjele de wasir kerma iziva ni samini bana kandongo yini kamusi domeshi avec ces gens là isim lazima ni muhime mshemeleze hoja sile mtorongo ba na mumbulie sambi il faut formuler clairement zinchongo zirongolwa na mbulie uanzuani na mumbulie sabebana halatuae devo lo mzuani na mumbulie salami mana jeleo rakwale diwa amba salama abuliwa na watu pia wa siasa wa déstabilisation wabuliwa mana à partir d'aujourd'hui
rijua makavasi mtu aliyoharamwezi nyumba za shija hata sababu question ya like yana na cour de sûreté mana ini problème ya déstabilisation rato jambe mane rihimi diar shukuria vavor silindra wa waliomba wakondane wa dans le cadre ya procès économique ya nchambo ile wangi wayo sambi na mamaduna wangina abaisha ukia sambi da aliyoharamwe shtinza i mana wasalia wao pia wa mwenze artorongwamba aha mkini labda bitayini nartafadhali thumma martafadhali bezintihaki nartafadhali thumma martafadhali bezintihaki nismal zavani ni mwire Damir Ben Ali batu Damir Ben Ali wawe rongolo akomoro homba wawe president wa comité de sages azale mota hajuruinsi awata afanye ntongo zangina za urtambisha we mwirana mwambia masim consulten ahemota hajobu zentongo angiyarma asizi we mwirana mwambia masim tahani aja hadisna nyuma na nyuma massage nsanu dise bangu Damir Ben Ali ni dise na wantu ikaode mkao na wae mabavuni na Damir Ben Ali mdunga mano nae mananyuma comité de sage nyangu wantu baba ta wantu mama wangazija hasoto ni wengine manyu mlo arme kunguma nyolo vavo ni mdise ni bavani sagesse yanyu yoka jimzuani sagesse yanyu ikentili ya jaradanti ni teke mbavo wantu waliombana musijwa mba proseini ifanyula mtu fulani na fulani na fulani la seule différence qui yitafautisha walio shivani na walio mwenze harma zi process afanywa na cour de sûreté devo iliombana ule mzuani na ule mgazija bode vanza wasuli asina ikawa nyuma sage a moins que kamkubali message sianyu les sages au mungazali afanye mbi wanzuani mana msielo mharama projet nzima na wae vavuna murambie mangichi masaji bikartojo raelewa matongozini sijira mama maswetu na Damir Ben Ali wavavona wantu ikode mundo mabavuni na kakula mtu walioharme comité de sage yo ajambia mawai sage na ikaka si marongo songozini awa rongo matijanzu lorme comité ni mustoparona hasibu harma songozini van manam ti moja nanyu rimono batu munguna alarhamu deni undeni sedasan sedashemu na muzawari wakohima washamele jewe kabade kakiru hana Damir Ben Ali karaparo ukia suku moja wahima warongwa bal murdunia sambi na uonzona uloshivana abuliwa vanu osajejeje na mtafadhali mjama tuma wasosali rajarangia mkirini na zinkabwa hata sababu de hipokrisi ni mlio nayo kavasimta tonale za ulimenguni vani aba Damir Ben Ali mwanadamu batu mtukufu un grand historien mtu aliona sensi ya reculi na analizi kasi elombazini mbide renrwao ni simia na hurongoa kaava mtu aliomba we mjua batu fundu watu Damir Ben Ali amwambie amba wami mwana wahe mjua hekaisi ikawo wami historien urde wae rijuo mbaraye mofanya analizi wasfanya analizi ya reculi na ouverture ya contexte na analizi ya structure ile itongese rielewe mba pourquoi nchongo ni ajiri awi condition circonstance ya jandia ini ajiri halini chini na ini ajiri halini chini iyo ya idi ya maisha tuwasema historien iyo ketojwa kamba yinviri Damir Ben Ali be na hika Damir Ben Ali kasi elewa mba wai saji maana elewa mba wai mgazi asidaili ya ungazija sukufutoka ukafala shingazija atoi marongomba vale almurdunia asnar tafadhali rambla mal message la shingazija bikartujo wasra kubal mag Damir Ben Ali va comité de sage komori be yakamba nzwanir sijuru hulorma stongo zinzilevani nsana lezewa nakakula mdo toparo video na mverge de batu fundu watu ancien président de l'université de Comori rimwambie almurdunia zintiaki na ikakwelu na dhamana bakusi complice arma stongo zinizirendrozo ilazimu ulague urongomba na ikai ruasu jarada ordeni nisingia ntonto mana tsijwa na lagua na kama tongoini isijiri vano la tsilagua yode manar shemele za wasi amba wasika wasu wana wa Komori rami nuova moja wa Komori karisa havo maniswa mkomori na mkomori risambia waweka odo wa beneficie wo zintongozini wahime washemeleze mba almurdunia wanzuani na abuli wa bezirisa tongo kana kiasi na mlishe muone haya wantu mfanya siasa mlo vandu wangazija oho mujue mastobia zini zifanyisha oho kankama sizirongoa wawazurongo ursuwa shukuria mana a chaque fois vous l'occasion va wantu fahami na wangina wohima wazorongoa washemeleza abane na mbulie sambi na mfanya kadha waliomba wakawa wafungwa tisa hawarongoti mana mbulie sambi na arongo mana mbulie de wanzuani mana wasturkar fungwa warma process za siasa zini neribuli wa mana suangazija na kaka msirongoa vamo msirijeleza do wasikaisi rirongowe ile wasalia muhimu mrongo maha
vale kesa sila gohali para jo ngisi ma problème shinzo na shingazija vulaona nusu ya wantu journal zemba hii basusuro ngwa vosiri consideration ngazija wasokadha na mtafadhali beka mtu afanya macho risizo na risisho dia na mtafadhali beka mtu afanya macho arfidina fungo ngazija kabuliwa salama fungo nzoni kabuliwa adeni bobosha fungo ngazija kabuliwa deni sambia fungo ngazija kabuliwa zini tobia za shavi ntamura je mateni kavasi ntongo parametre moja yange samba vantongo ilio na suravani kati huka nisirapeleni lenzie kakula wantu wafungwa Komori hata sababu cour de sûreté de l'état vuviri procès mbili procès ya handra iyo yelekeana na wantu ikawo wakize wa harma au watuhumulo au watuzilo pandra la ntongo wangi walo harma monafiki afanyisha na siasa aba wanu wakotawa mdestabilize azali de wafungwa ngazi jafuke procès ya wadukulo ya ula dukulo mhono vuka na process coup d'etat ini akoto umula tafaiswali na wale na watu wale pia problems zile za jiri za ya deni ya Jafar na wale akoto umula watu wao wote pia wangazija wakaharmas process vavo wabuliwa mtu akabaki de toshana abuliwa isuku ya leo vavo iparametri ya ngesao amakakula mtu akaharma procès politique ya juge wane cour de sûreté ikawo ikana destabilisation wa graciewa sauf de wanzuani wabaki mba wao harma procès zilio mazoska de catégorie de uyoyo jugement de wao beshi watafautisha de hukamba wazola harma shisiwash le kaisi na sambi na salami na arfidini na bobosha na naibu na wangina wazola mana waswanzwani kavasi mtratso vinga ontonge ngina aya le jarma nkobala obavu mena vukai procès moja ya wanu ikao de wafungwa asibabu problemu ya procès politique ya situation économique musi jo monti pia ma situation économique ye mafiti mana procès fangi lo ka fangi lo mayo programme ilo mana ikana muhima mana jeli kama procès ko fangi de programme makatrajo me programme ini ndi ya kulazimike ma resuspender programme ka suspender wa programme en 2009 is continue to para mirabale wo jeli ka programme bi soka supprimer wa i analyse fangi lo i procès wa concerne procès ye programme situation économique de période andresa ta imal zai manda ya sambi na ya ikililu kaya yeza ujora na vona azali yava vo igere is continue ugere wala ka vasi procès yo anda mangi sambana yo procès politique et encore une autre preuve ngi somé procès politique wantu ka wa juge wa harma tribunali ordinary ya Komori be wa juge wa harma tribunali circonstanciel ya illégitime ya cour de sûreté yo c'est un tribunal politique wantu wo kavabuli wa mtu bavolo grâce be harma wantu watsanu wa condamné wa harma hadisi yo nuojwo wa Komori ne kati virom tonswamihi wanzuani waili wa ulazimu de Satari na ambassadeur Zuber wao wa mwenze kawasi harma shiva vanu wa mwenze na wangazija waili wode Mamadou na Sidi wao wa mwenze Mamadou a bénéficié même taisuku ya ukambe process jobula karibu tule avola na nafasi la joa la weza hapa shia jehunu yo khairi ya himida shukura wanahe na wajema za watojeviwa na wasikaratu kiwe watolwa derisitu kiwa devolomba watu wantu washivani wasanziriwa hata sababu ya ukamba wao wanzuani sambile woda baki shivani weke wahe Komori arme process ito economic yo mana wasalia wa mwenze bavo yako lazima vuke imani vuke trima vuke taihuka ya mwanadamu ayelewa jamema mtu ni mrendo zimbizini andrendre njema aja memana ono ya zinjema ni sese nfanyi tongo mais quand on voit ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a un calcul politique ya jambi ya mane islazimu ma leader wanzuani wa siasa wani wabaki shivani teto jiri wafanye hizo squad wafanyao ni sisi avavo wa Komori na humambiani bana tito mtitiani zinhozo zirsikitisha wasu wa Komori rivenza ova moja zinsikitisha wami mwanamzuani nemo nambane leo yini tazahimoto lo fsanga lamba na mangalero mazilisti zo sababu kafasi mungazi jamu moja baki ai maskini tosha abaki yarma wagazie ka wakawafungwa pardon wakafungwa haya basi namtegelezea tosha onribu limana ridesi de marsibuli tude wangazija wa siasa wanzuan na afe shivani wanzuan na rekadha bikarna haja nao quelque soit i procès i baisha ukia zi procès de déstabilisation za kotumula zonzi pia wangazija kafasi na moja alio shivani babon silindra walio mbao ufikiri mbavale kaisa morongo wao baba sendex wangazija na wanzua na wakadha ni wamemana wanyu wanafiki wazandiki de mana mtonjo mkontinue mwerongo tongo rezo parce que
mwanadamu atoka wonta tobo mathieu atujamema objectivement effectivement même procès juridiction d'exception politique yihukumu wandu washisiasa wanzuani washivani wangazja watolwa. Wa alayka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wala afwa minkum wa jazakumullahu khairan. Asante.